Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Yishye News TV, reka turebere hamwe n'iki kiri kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka tuyahere mu Rwanda. Hari inkuru ivuga ko polisi y'u Rwanda yaburiye abantu bakora amashusho agamije gukurura abantu ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane abafatira amashusho ahantu hahurira abantu benshi batabifitiye uburenganzira. Ibi byakurikiye amashusho aherutse gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abakobwa babiri bagaragara muri gare ya Nyabugogo bambaye amasume ndetse bambaye n'udutambaro tw'umweru mu mutwe. Ibintu byakuruye imbaga y'abarebaga ndetse bitera impaka hagati y'abaturage. Bamwe mu baturage bagaragaje impungenge bavuga ko ibikorwa nk'ibyo bishobora guteza umutekano muke cyangwa impanuka kubera uburyo abantu bahita bashungera abafata n'ayo mashusho. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Welaris Gahonzire yabwiye ibitangazamakuru ko abafata amashusho ahantu hatemewe bagomba kubihanirwa kuko bishobora kubangamira ituze rya rubanda. Yasobanuye ko hari abafatwa bagahabwa inyigisho ku mategeko agenga ifatwa ry'amashusho mu ruhame, cyane cyane ibikorwa bikurura abantu benshi cyangwa bishobora guteza ibibazo by'umutekano. Polisi yavuze ko kuri ubu bari kubanza kwigisha abakora ibyo bikorwa, ariko nibikomeza hashobora gufatwa izindi ngamba zirimo no guhana abatubahiriza ayo mabwiriza. Reka dukomereze ku nkuru ivuga ko abanyeshuri babiri b'abakobwa biga mu kigo cy'ishuri cya Gitwe giherereye mu murenge wa Rukira, akarere ka Ngoma, batawe muri yombi nyuma yo gukubita no gukomeretsa bikomeye umurezi wabo witwa Animatrice, nyuma bakaza gutorokera mu ishyamba riri hafi y'iryo shuri. Raporo yakozwe n'inzego z'ubuyobozi muri aka kagari ka Kibatsi byabereyemo avuga ko buriya bugizi bwa nabi bwabaye ku itariki ya 7 Gicurasi 2026. Abakobwa bakekwaho ni Mukabaranga Clarisse w'imyaka 20 na mugenzi we Sharon Anne Marie nawe w'imyaka 20. Amakuru avuga ko aba banyeshuri bombi bakubise Animatrice wabo witwa Nyirabagenzi Serafine ubwo bari bageze aho barara bavuye mu gusubiramo amasomo. Bivugwa ko bamukubise bakoresheje umukoropesho bikamuviramo gukomereka bikomeye. Nyuma yo gukora icyo gikorwa, abanyeshuri bahise basimbuka igipangu cy'ishuri bajya kwihisha mu ishyamba rya leta biri munsi y'umuhanda wa kaburimbo hafi yahoze akagari ka Kibatsi, nko muri kilometero 1 uvuye ku kigo cya Gitwe. Raporo y'ubuyobozi ivuga ko babonetse ahagana saa 8:30 z'amanywa nyuma y'ubufatanye bw'inzego z'ibanze n'umutekano zirimo polisi ndetse na daso. Nyuma yo gufatwa bahise bajyana kuri sitasiyo ya RIB ya Rukira kugira ngo bakurikiranwe, mu gihe Nyirabagenzi Serafine wakubiswe yamaze gutanga ikirego mu rwego rw'ubugenzacyaha. Munyemerere twerekeze hanze y'u Rwanda, ahari inkuru ivuga ko ku wa 4 ku itariki ya 7 Gicurasi ku isaha y'isa 7:20 urwego rw'ubutegetsi bwa Kinshasa ryagabye igitero simusiga gikoresheje drone mu gace ka Karenge gatuwe cyane gahereye muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro AFC 23 rivuga ko iki gitero cyahitanye abasivile benshi kandi bituma abaturage benshi bahunga. Iri huriro rikomeza rivuga ko guhangana n'ubu bugizi bwa nabi bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ryongeye gushimangira ko ryiyemeje bidasubira inyuma kurengera no kurinda abaturage b'abasivile bahohoterwa ibisasu bitavangura ndetse n'ihonyorwa rikomeye n'uburenganzira bwa muntu bikorwa mu rwego rw'intambara rwashyizweho na Perezida Tshisekedi. Mu yandi makuru kandi tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku wa 4 tariki ya 7 Gicurasi zagabye igitero cya drone mu bice bya Mujana muri teritwari ya Nyiragongo ahari abasirikare ba AFC 23. Mu masaa 7 n'igicamunsi ku wa 4 nibwo icyo gitero cyabaye ndetse urusaku rw'igisasu yarashe rwumvikana mu mujyi wa Goma. Ibitangazamakuru byamenye ko iyo drone yaturutse mu bice bya Rugari yari igambiriye kurasa ku basirikare ba AFC 23 bari ku burinzi, gusa ubwo amahirwe ntawe yigeze yica cyangwa ngo ukomereke. Ku wa 4 kandi ingabo za leta ya Kinshasa zarashe mu gace ka Karenge muri teritwari ya Masisi ubwo hakoreshejwe drone zica abaturage, nk'uko Lawrence Kanyuka yabyemeje abinyujije ku rubuga rwe rwa X. Kuri ubu hari impungenge z'uko ibitero bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje gukaza mu bice bitandukanye AFC 23 igenzura bishobora kongera guteza umutekano muke mu baturage ndetse no kubatwara ubuzima. Uyu mutwe mu itangazo imaze iminsi isohora icyakora mwizeza abaturage ko ugomba gukora ibishoboka byose ukabarinda. Reka dukomereze ku nkuru ivuga ko kuri uyu wa 4 tariki ya 7 Gicurasi abantu bagera ku 15 bishwe mu gitero cyitiriwe inyeshyamba za ADF Ibiakato Center y'ubucuruzi iherereye muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri. Amakuru avuga ko abagabye igitero kuri uyu wa 4 hashize mu mujyi wa Biakato bakigabye ku manywa y'ihangu bituma abaturage bahunga. Umuyobozi w'aka karere yavuze ko ingabo zakurikiranye abo bagabye igitero. Iki gitero gitunguranye cyahungabanyije umujyi wa Biakato ubwo abaturage bari barimo kujya mu mirimo yabo itandukanye ya buri munsi, nk'uko inkuru dukesha Radio Okapi bivuga. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko itsinda ry'inyeshyamba ADF za AD
RDF zaturutse mu majyaruguru ya Biakato zateye centre y'ubucuruzi mu gihe cy'imvura yoroheje zirasa amasasu menshi mu byerekezo bitandukanye ubwo bahuraga ubwoba buhita bukwira mu baturage. Amakuru akomeza avuga ko mu kajagari kakurikiyeho aribwo abaturage bagera ku 15 bishwe n'amasasu. Abaturage benshi kandi bahunze cyane berekeza imakumu. Reka dukomeze ku nkuru ivuga ko nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye igihano igisirikare cy'u Rwanda RDF zigishinja kugira uruhare mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku bayobozi b'iki gihugu bakomeje gusaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gutera ikirenge mu cy'Amerika nawo ugafatira ibihano RDF. Ni muri urwo rwego kuri uyu wa gatatu ushize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yari i Bruxelles, aho yabonanye n'abayobozi batandukanye b'umuryango wa EU yerekejwe namwe mu bashabitsi bazwiho kugirira u Rwanda urwango. Ibiganiro byabereye Bruxelles hari icyicaro cy'inteko ishinga amategeko y'Uburayi hagati Minisitiri Muyaya na Harold Vertmans, Perezida w'inteko ishinga amategeko uhuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi na Afurika na bagenzi be ku bijyanye n'aho inzira yo kugera amahoro igeze ku burenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje kandi asaba EU kugira uruhare runini mu gushyikiriza ingufu z'ubutabera ndetse n'ikurikiranwa ry'amabuye y'agaciro agurwa mu buryo butemewe na sosiyete yo mu Burayi. Moyaya asaba EU gufatira RDF ibihano nyuma y'uko ku itariki ya 2 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano RDF n'abayobozi bayo barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wa diviziyo ya 5 w'ingabo z'u Rwanda Major General Rukiki Halusisi ndetse n'umuyobozi w'ingabo z'umutwe udasanzwe Brigadier General Gashugi Stanislas. Amerika ishinze RDF n'abayobozi bayo gutera inkunga, guhugura ndetse no kurwana ifatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Guverinoma y'u Rwanda mu itangazo risubiza kuri biriya bihano yasohoye yavuze ko kuba ibihano byafashwe byibasira ruhande rumwe ziri mu nzira y'amahoro mu buryo budakwiye, bigoreka ukuri ndetse bikagaragaza mu buryo butari bwo imiterere nyayo y'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka dukomereze ku nkuru ivuga yuko polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yataye muri yombi amabandi 13 arimo umusirikare yateye urugo rwa padiri muri paruwasi ya Gatolika ya Saint-Ophile Kinshasa mu ijoro ryo ku itariki ya 30 Mata rishyira ku ya 1 Gicurasi. Ayo mabandi yinjiye muri uru rugo afite intwaro zirimo ibyuma, yangiza igipangu n'inzu abapadiri babamo. Arkiyepiskopi wa Kinshasa Cardinal Ambogo yagaragaje ko uburangare bwa leta ari bwo butuma ubugizi bwa nabi bukomeza muri uyu mujyi. Ku itariki ya 7 Gicurasi polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekanye amabandi asobanura ko yabafashe mu gihe bitandukanye nyuma y'igitero cyagabwe ku rugo rw'abapadiri kandi ko bafatanywe imbunda n'intwaro gakondo zirimo imihoro. Umukwabo wo gufata aya mabandi watangiye hashingiwe ku ibwirizwa ryatanzwe n'umuyobozi wa polisi muri Kinshasa Israel Kantu nyuma yo gusura urugo rw'abapadiri tariki ya 2 Gicurasi 2026. Reka kandi dukomereze muri Turkiya. Hari inkuru ivuga ko Turkiya yamuritse misile iri gukora ya mbere yambukiranya imigabane yiswe Yiridimihan ishobora kurasa mu ntera ya kilometero 6,000 ku buryo uretse ku mugabane wa Aziya yagira no mu Burayi ndetse na Afurika. Iyi misile yamuritswe ku itariki ya 3 Gicurasi mu imurika mpuzamahanga ry'intwaro rihuza Aziya n'Uburayi rizwi nka Saha ryabereye muri Istanbul muri icyo gihugu. Ni imurika ryitabiriwe n'ibigo bikora ibikoresho bya gisirikare hagamijwe kugaragaza ibigezweho n'ikoranabuhanga ryabyo. Al Jazeera yanditse ko iyi misile ya Turkiya ishobora kugenda ku muvuduko ukubye inshuro 25 ijwi ikagira metero 4 ziyifasha kugenda mu bushobozi bwo gutwara intwaro ifite ibiro 300, ibiro 3000 mu gice cyayo cy'imbere. Nubwo iyi misile ikiri kubakwa, abasesenguzi mu by'intwaro bagaragaza ko kuba Turkiya ishobora kugaragaza misile nk'iyo ari ikimenyetso cy'uko ku rwego rw'inganda zayo za gisirikare rukomeje gutera imbere cyane. Minisitiri w'ingabo wa Turkiya Yasar Gürel yavuze ko icyo gihugu cye kigamije kubaka ubushobozi burambye mu bya gisirikare no mu ikoranabuhanga kw'icyo nabo bakorana. Umusesenguzi mu bya gisirikare ukorera muri Istanbul Black yavuze ko ikoranabuhanga rya misile Turkiya yamuritse rifitanye isano rikomeye n'ikoreshwa mu byogajuru. Turkiya imuritse iyo ntwaro mu gihe mu burasirazuba bwo hagati umutekano uhagaze nabi bitewe n'intambara n'amakimbirane bihari muri iyi minsi.
mu minsi ishize bamwe mu banyepolitiki bo muri Israel bagaragaje impungenge z'izamuka ry'ubushobozi bwa Turukiya mu bya gisirikare, aho Naftali Bennett wahoze ari minisitiri w'intebe wa Israel arutse kuvuga ko iki gihugu ari ikindi kibazo cyiyongereye ku bisanzwe bihari muri ako karere. Kuva mu myaka ya 2010 Turukiya yatangiye gushyira imbaraga nyinshi mu gukora ibikoresho bya gisirikare imbere mu gihugu nyuma yo guhura n'imbogamizi zo kubona intwaro z'amahanga. Kugeza ubu iki gihugu kiri mu bifite ingabo zikomeye mu muryango wa OTAN, ndetse ibikoresho byacyo bya gisirikare gikora birimo drone zo mu bwoko bwa Yarakita TB2 bikomeje kugurwa n'ibihugu byinshi no kwifashishwa mu ntambara zinyuranye. Misile zambukiranya imigabane n'imwe mu ntwaro zikomeye ku rwego rw'isi kuko ibihugu bizitunze bitarenga 8 nubwo bimwe bitabyemera. Muri ibyo bihugu harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde, Korea ya Ruguru ndetse na Israel. Reka dukomereze kandi ku nkuru ivuga ko Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko agiye guha umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kugeza ku itariki ya 4 Nyakanga 2026 bukaba bwarangije ibibureba mu byerekeye amasezerano y'ubukungu cyangwa akabushyiraho imisoro ihanitse. Trump yabivuze nyuma yo kugirana ikiganiro kuri telefone na Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen. Trump yavuze ko EU yari yemeye kurangiza uruhare rwayo kuri ayo masezerano bigatuma imisoro icibwa ibicuruzwa biva muri ibi bihugu ugabanywa kugeza kuri 0. Trump yavuze ko umusoro ku modoka ziva mu bihugu bigize EU ugiye kugera kuri 25 uvuye kuri 15 uriho ubu bitewe no kutabahiriza ibyo bameranyije mu masezerano y'ubucuruzi ya Tanoberry. Trump yavuze ko banaganiriye ku ntambara yo muri Iran bemeranya ko iki gihugu kidakwiye kwemererwa gutunga intwaro za nucleaire. Reka kandi dukomereze ku nkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye guhagarika pasiporo z'Abanyamerika bafite imyenda myinshi y'amafaranga bagomba gutanga mu kwita ku bana babo. Mu mwaka w'1996 muri Amerika hatowe itegeko rivuga ko umubyeyi umwe agomba guha undi bafitanye umwana ariko batabana amadolari 2500 kugira ngo yifashishwe mu kurera umwana. Ayo mafaranga ahabwa umubyeyi wasigaranye umwana ayahawe n'uwo batanye. Ayo mafaranga atangirwa abana bari munsi y'imyaka 18. Hari nubwo ahabwa abafite imyaka 21 bakiri mu ishuri cyangwa akeneye ubundi bufasha bwihariye. Wakira amafaranga ashobora kuba umugore cyangwa akaba umugabo bijyanye n'uwemerewe gusigarana umwana. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika yatangaje ko ababyeyi bafite umwenda uri hejuru y'2500 y'amadolari bagombaga kwishyurira abana babo ariko ntibabikore aribo bazagirwaho ingaruka. Abafite iyi myenda basabwa kubikora vuba bakishyura, bitari muri ibyo pasiporo yabo zigahagarikwa. Uzahagarikirwa pasiporo ntabwo azaba yemerewe kugira aho ajya. Ikindi nuko bene uwo utazongera guhabwa indi nshya kugeza igihe yishyuriye umwana ibyo atishyuye byose. Guhagarikirwa pasiporo z'abatarishyuye 500 yo gufasha abana babo biremewe mu mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo byakorwaga gake. Associated Press yatangaje ko iyi gahunda itangira kuri uyu wa 8 Gicurasi 2026. Abanyamerika bari mu mahanga bazaba bahagarikiwe pasiporo bagirwa inama yo kujya kuri ambasade ya Amerika mu bihugu babamo bagasaba ibyangombwa by'inzira bibafasha gusubira muri Amerika. Reka dusoreze ku nkuru ivuga yuko Papa Leo wa 14 n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio bemeranyije gushyiraho imbaraga mu kubaka umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi byari bimaze iminsi biterana amagambo kubera intambara yo muri Iran. Marco Rubio yagiye mu ruzinduko i Vatican ku itariki ya 2026 nyuma y'intambara y'amagambo hagati ya Trump na Papa Leo wa 14 wavuze kenshi ko adashyigikiye intambara Amerika yashoje kuri Iran. Itangazo rya Vatican rigira riti Papa Leo wa 14 na Rubio bavuguruye umuhate wo guharanira umubano mwiza hagati y'impande zo. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Tony Bigot yavuze ko ibiganiro by'abayobozi bombi bigaragaza ko Amerika na Vatican bifitanye umubano ukomeye. Rubio yamaze amasaha 2 n'igice i Vatican abona kuhava. Mu bayobozi baganiriye na Vatican harimo Cardinal Pietro Parolin. Vatican yashimangiye ko baganiriye ku bihe isi irimo ku buryo hakenewe gukora ubutaruhuka bagamije amahoro. Rubio na Papa wa 14 bahanye impano, by'umwihariko Papa aha Rubio ikaramu ikoze mu giti cya olive yise igiti cy'amahoro. Nshuti bakunzi ba Yishye News TV, nta dusoreje amakuru twari twabateguriye. Amakuru tubashimira kuba mukurikira umunsi ku wundi, ukomeze kugira umugoroba mwiza.